پیرس مز گژھِ خصوصیت آسٕنۍ نمبر اکھ بہتر گوٚو یہِ گژھِ اولاد رسول آسُن کُس پیر گژھِ آسُن آلہِ رسولو منٛز وۄنۍ اگر نہٕ آلہِ رسولو منٛز آسہِ کم از کم یُس وٕنکٮ۪ن بہٕ کرٕ پریزنٹٕچ کتھ یُس وٕنکٮ۪نس پیٖر آسہِ أمۍ گژھِ آسُن پیٖر پنُن بنومُت سُہ یُس آلہِ رسولو منٛز اگر نہٕ وٕنکٮ۪ن بہٕ چھُس آلہِ رسولو منٛز مگر کم از کم مےٚ گژھِ پنُن مُرشد آسُن مےٚ گژھِ آسُن یہِ اَتھٕ دیُتمُت اگر میٲنِس اَتھس پٮ۪ٹھ کانٛہہ بیعت وٕنکٮ۪نس کرِ مگر گۄڈٕ گژھِ یہِ بیعت مےٚ آسٕنۍ کٲنٛسہِ آلہِ رسول سٕنٛدِس دستہِ پاکس پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ اگر نہٕ کٔرمٕژ ٲس پانہٕ تہِ بے خبر پانہٕ تہِ ضایہِ پنُن یہِ ٲسٕس بیعت تہِ ضایہِ اور ییٚمِس یہِ بیعت ہیٚیہِ سۄ بیعت تہِ ضایہِ تۄہہِ چھُو تران کتھ فِکرِ اگر نہٕ یہِ بیعت یہِ اَتھٕ مےٚ دیُتمُت اوس آلہِ رسول سٕنٛدِس اَتھس منٛز اگر نہٕ اَسہِ مُرشد آسہِ سُہ یُس آلہِ رسول آسہِ تٔمِس آسہِ پتہٕ برونٛہہ کُن بیعت یہِ بیعتُک سلسلہٕ گژھِ نہٕ آسُن منٛزٕ باغ پھُٹمُت اگر پھُٹمُت اوس تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ کٲمِل پیٖر ملنا گوٚژھ نہٕ یُس یہِ رز چھِ یہِ گژھِ برابر آسٕنۍ نبی صٲبنِس دستہِ پاکس تام برابر اتھ منٛز گژھِ نہٕ منٛزٕ باغ یہِ بیعت آسٕنۍ کُنہِ جایہِ منقطع گٔمٕژ بس یہِ چھُ بیعتُک سلسلہٕ الگ خٲرا کُنہِ ساتہٕ کرو اتھ پٮ۪ٹھ مُفصل بیان وۄنۍ یۄس یہِ بیعت کٔر صحابو تر دستہِ اقدسہِ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ چھُنہٕ اتٮ۪ن بظٲہر سیدنا عثمانِ غنی حٲضر سُہ کتہِ چھُ مکہ شریفس اندر امہِ پتہٕ چھُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تُلان دٔچھُن دستہِ پاک تُلان یہِ چھُ تراوان پننِس کھوورِس دستہِ پاکس منٛز فرماوان چھُ ہاذا یدُ عثمان یہِ ہسا چھُ عثمانِ غنی سُنٛد دستہِ پاک صحابہ کرن بیان فرمایا یہے ٲس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بار عظمت سیدنا عثمانِ غنیَس رضی اللہ تعالیٰ یہے ٲس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بار عظمت کہ پنُن دستہِ پاک پننِس دستہِ پاکس فرمو رسول خۄداین یہِ چھُ عثمان سُنٛد دستہِ پاک دپان امہِ کھۄتہٕ کیاہ بٔڑ عظمت آسہِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ یعنی ییٚمِس عثمانِ غنیَس متعلق نبی صٲب فرمایہِ یہِ چھُ دستہِ پاک أمۍ سُنٛد عثمانِ غنی سُنٛد فرماوان تمام عظمت اتھ عظمتس پٮ۪ٹھ قربان نمبر اکھ نمبر زٕ امہِ عثمانِ غنیَس اوس لقب ذی النورین کیا اوس لقب ذی النورین یعنی أسۍ وٕچھو یتھ ذی الحجس اندر کٔمۍ صحابین کُس صحابی چھُ شہیٖد گوٚمُت کٔمۍ دیُت پنُن زُو بلایت دیٖنس أمۍ سٕنٛز عظمت أمۍ سٕنٛز بُزرگی کیاہ ٲس خۄداے سٕنٛز نظرِ منٛز تہٕ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛزِ نظرِ منٛز